this video of me in case I fall. Okay. That makes Okay, yeah. God is good? All the time. Ele tua. Taimi uma. Le tua. Yeah. La samo mone ole. La samo mone tau sama. Yeah, ele ufa le baby maltalong. Yeah, it's okay. Yeah, malo lava soi fua male. Langi mal tato e kalesia lani sum fa fenanga fumai. Imal fultua. Yo senga wao, te akono, yo ma avese so tato e kalesia. Ya tato manita yao, tato te tapua ile tua, ma watu vi ina ile tua wale amata ino ni tau sama. Ya failo nepa, we ready tau sama ne. Ya afai we ready, yo upor pese, vi ia tu ia ile tua. Family upor fai salamo tavita. O se ua fia ina pese ia, pese mai ia mwhatalo fai so lunipa. Ya, masau ni tato te tapua ile tua ni tai au, ia manuia lo tapua inga. Bibi mea umai le atua, le au a ngelu mata uma. Hosana aleluia, i le atua, o mamalu e le sauninga.
Vivi I mea umai lea tua, le au angelu matangata uma. Hosanna, Alleluia, I lea tua, wa mamalu ele sauninga. Samoa o mai, ia pati patia, olona lofa, lea wa mawalunga, hawa oia o leala, upumoni maleola, lea ua tamawa, haile saulotonga. Savita le fai salamo o se wafia fia ina peseia. Whakatau pati popo le mana mati mamani e iona luma. Savita le fai salamo o se wafia fia ina peseia. Whakatau pati popo le mana mati mamani e iona luma. Samoa o mai, ia pati patia, olona lofa, lea wa mawalunga, hawa oia o leala, upumoni maleola, lea ua tamawa, haile saulotonga. Samoa o mai, ia pati patia, olona lofa, lea wa mawalunga, hawa oia o leala, upumoni maleola, lea ua tamawa, haile saulotonga. Lea ua tamawa, haile saulotonga. Is the look on your face, holy, the place where you await, and mighty are the plans you had in store. 'Cause I want to lean on in your sanctuary. Your dominion endures through all generations, and your kingdom's glorious throne is everlasting. Draw me nearer, my rock, my deliverer. Draw me nearer, my rock, my deliverer. Your unfailing love
O maia o tō i o luma, ma le alanga fia. I o tō i no le i o i lava le sua, o i ana whaiai tātou, o whai tātou mona, o lona nui tātou, o le lafu mā moe o i e whangaina. La tātou tatalu, let us pray. Other people guess at where to worship every week. But we are fortunate to have these railings, this scaffolding that we've inherited from our ancestors and forefathers. As we gather here for worship, we ask that you anoint each and every one of us
so we may worship you in truth. Talapu pui oro malu pa ia. Ulu fale lo no umalau e kalesia ina tapu inga fetele. Umato punono wina le fatasi mai o lo nganga pa ia i le sauninga nei. Mato te abatu e le tauranga e pa ia maono mea malau fio. I lo swafa keriso wa laila mato te talo. Amen. La tato amata nei sauninga e pese o sami e lau fa pese se lau fast kuma fa o sa ona ori nei. Second Samoan Congregational Church. Fatalofa tu foi I lau whenga wenga I sunga o a o no lato whatua. I whapefo I wasenga I te akono. Watu whele au fatalofa I mafutanga tina. Ia mese fo I tato walo mwhanau. Mwhe mtato tapua I fatasi I nei malu I nei tai au.
also like to extend a warm second Samoan welcome to our visitors who are joining us online. And it is my prayer that when the algorithm serves you this, that you don't treat it as a meme, but interrogate it, get a little closer, and find out why is it that you're connected to this group in Long Beach, California, United States of America. It is my prayer that you participate in our service this morning, that you get a glimpse of glory, is what we say here. You don't get the full picture, but you get a glimpse. And if it's a glimpse of God, that's usually good enough. And that's a good enough life. Ia le temi nera tātou whasane tātou tausanga, la mea o masui o le tātou e kāresia I nei, e mori le tātou whawhtai, la tātou whatuesema, ia mese fui nisi o tātou mana onga I le tū e nei tai ao. La tātou mifu matalo I le tū. Ana iai lava seisia tua le ali ie, e utu iai le manuia o lau fio mo I mātou. Se manu o ona la o ai o mātou sa ili iai. Se manu o ona mila ma ona fale tāpua I mātou te lotu iai. Alo pumoni lava o fio mātou tua a mātua e sa ili. Le lava se tua e sili ma lau fio. Le whaia le langi ma le langi ma me uma o iai. Le whaia fo le tangata I lo lava fatusa pa ia. O mātou I loa fo ia tele I whaia le langi ona e tu la fwa I lea. Ane e whaia le langi ona e whaali mai pele ia I mātou. Whaali mai teimi mātou te pā uwai. Whaali mai teimi mātou te vai ai. Au fo I temi mātou marolosi ma wha maurunga. Ona e whaali mai fo I lea ia I mātou le meao na tau na mātou whaia. Ne whaali mai perofeta ma le aupa ia na mua. Ne whaali manino mai fo I lo walo o Yesu Kiriso. Leo wa veai o ia ma o ngā tutonu o le nei e kālesia. Wa vatu e misionale I o mātou lau ele. Le tala le lei I lau fiu ma loa lofa sinsili ese e ala I lo walo Yesu Kiriso. O na utu wai leo le popole o sio mātou o tunu. Le whilago ta whea mai mātou I nei le diaspora. O mātou o mai o sa ili lau fiu ma lo manuia I nei lau ele. Mo wātili e na mātou mauti noa o beteli I nei. O le fio anga o lau fiu. Iula wena mātou ma mao mai le tunu. Iu fo ina ngalo ia I mātou tū manga I whanua o sia tunu na mātou soifua maola mai ai. Ale nei lava mauti noa o lo ia I mātou. E te whaali fo mai ia I mātou le nei tupulanga, ma tupulanga a muli. A o fo ina wai le teimi e sui ai I mātou ma whesilingia memonika o lo soifua maola I mātou. E mātou te suia ma le mautinoa o lo au fatasi lau fio ma mātou tau mawhainga. E iei nei tai ao mātou mawhie. O le aso sā mō mua, o le masina mō mua, o le nei tau sanga fō. O lotu mailo nuu ma lau e kālesia. Si o mātou wa aia tu I le mila o lau fio po o whea o iei lau fina ngalo. O mātou manatua I le nganga whawhtai le lātau sanga o mawai atu. Ngā ruenga sa whenga iai mātou. Le fo e lupe le whamoe moe o lau e kālesia I ngā ruenga tau amatamata o le nei tau sanga. I o le mātou te talo le li e. Au e te tūlafo ina I mātou. Awa o atili mai iai mātou ina I whingo fio na mātou whaangalo I ngā ruenga o le lātau sanga. Ai mātou tuli matai I ngā ruenga o lo fotu e mai o le nei tau sanga. Ma tau sisi le whailonga. Ia mātou manatua pēa le lofa o la o fio. O lo wha solo mai le awala ma le awala.
E o lava i le manava o lo mātou manaveina ai le ola. O i le pepe, e o i le lane, o ngā ruenga uma lava o le fofoanga. O mātou te talo leli i a mātou i loa ai le whaali mai o lau fio. A mātou o ane fo i le file mō ma le pāngi noa o mātou loto. Ma mātou mau ai o mātou winga whaale tangata o e sila fia ma mau mai. Ia mātou whawhetai ai lava lau fio. Ona o mātou waiveinga au e le tuuna i mātou i tauia. I mea o mātou so ona whai o na whai. Wa e le tu maia ia i mātou i pa o mai le mamafa o le to sa o lau fio ia i mātou. I mea o mātou le ange tonu ai. Wa e le tuuna i mātou ina ia sasa. Au e lofa tele mai ia i mātou ma e whamangalo mātou o masala. O le mele leli ie a watu e la mātou whaafutai ia te oe. Ma lo pule whaafutai lau te penanga o le whaoletanga i lo walo e Yesu Kiriso. Na mātou manatua lava o le nanga aluenga tele. O na langona le i mātou o le whanonoa. Ia mātou te le whanonoa e pe o tangata e le iso lātou whatutua. O le iso lātou whamoemoe. E mātou te whanonoa mo lo mātou mautinoa. Le nei la mata le nei vai aso, le nei masina, le nei tausanga. E toe langa fou fo i lau fio la mona i o mātou tangata ngā lulue. Ma wai le mātou malosi, mātou te sāwha vali e le lorangi. A vatu o mātou manatu, ta lia whamanuianga mai a te oe, i ma whau se soifua ma le ola e te fia silisila i ai. We thank you, Father, for the scaffoldings, for the railings, for the nuances of life that is sustained not only in us, but in creation. There's no doubt in our minds and hearts that you are the source of everything that we can ever be, do, or have. And when we come here, we acknowledge our depravity, our lack, and we ask that you come and dwell in us. As we pay attention to how your Spirit moves around the world, around our lives, and in our local families, I ask that we not be faked out by the memes, the lives that are unexamined, these images that sort of capture our imagination and attention. We're not faked out by those, but you give us the clarity, the truth, and the vision so we can see through that and see that you mean well for us and that this salvation was done from the very beginning, but because of our strong will, because of our proclivity towards that which is dark, because of the lure of the one who is evil, and we fall into it from time to time, that keeps us from seeing clear your vision for us. And we are thankful for these opportunities to gather and worship you and lift our eyes up to your grace. And we ask that you continue to reveal yourself to us. This is our prayer. We believe that when we intuit your will, when we are obedient to the gospel and what you will for us, then our life becomes meaningful. O mātou whaafutai ala o fio, mātou whatu ese foi no mātou o sala mase. O le mātou toi mana o le nei. Ia saoloto I mātou mai sai tianga, o le ngasala, o le teimi, o le nofoanga. Me umalawa lo sai tia I lau whanau mai mātou uma. Ngata ia I mātou I le nei whalesa ma le atunu. Ia whapefo iso se meo o sai tia I tangata e whatutua I te oe. Tangata e talitonu I le ngā ruenga la bea ina e whaia I lo walo o Yesu Kiriso.
Le mātou te talo ia sa loto uma I lato Maina sei tianga. Ne e manino ai la lato wa ai ia te oe malo fina ngalo. Ma vea I lato ma meta wala mai e le manuia I le lalolangi mai mātou uma. Le mātou te talo ia whapeino ne e whaia le auso nei. Tofi matiute o mātou ngā lulue ai. Le ngate te tonu o lau e kalesia le lalolangi. E mea le nama mea e tafe mai e le sa o tonga mo tangata uma. Ia, ta te fia te talo umi lele I. Ia ai ona o le sei tianga I le teimi ma le no fuanga. O me lea o mātou tu ina atu ai I lau fio te talo uma. A lau whanau whatutua I te tonu le nei malu. I le nei teimi mai e lua. Wa lone e sila fia ma mamaita ma. Tu ina atu I ate oe I e tali mai. I tusa malo lo whatunoa. Suafo Yesu ke riso lo mātou li ima lo mātou whaola. Lo mātou wole ma te talo atuai. Amen.
I lama po na taulanga e mawhai al tangata. E meise pe atu whawhengai ma le taulanga tōngi ola ne e saunia i le ola o Yesu Kiriso. O mātou te talo i a peo se ape whai. Mātou te ae ai lewa yaso ma lewa yaso. Whatasi e mo mātou loto tu nātu i ate oe. Ve ma taulanga e pa ia ma mali e. We offer you our tithes, our offerings, but more important, our time, talent, and treasure. Would you receive it in your grace? In Jesus' name we pray. Amen. Fionga le tua la tatou whetawina. Le tusi fifilia ele nei asosa mai le tusi whetawaso le UCC. Le yopu tau pue lua. Mata tatou whetau whai mai whaupu mua. Se whapo mai le whaupu se fulu. Our reading this morning is taken from the book of Job in the Old Testament. Chapter 2, we'll be reading responsively in Samoan verses 1 to 10 while you follow along in your bulletins and reading devices. Wo o le tasi aso o no mai e leo atali o le tua e tutu mai luma o le lii. Na sau fui satani fatasi mai lato e tu mai luma o le lii. Fetale atu le li ia satani. We mafofo e la o ono e opu. Wa le ise tasi e tusa mai e le lolangi. Tangata wa saola na mio ma le amio tonu. O le wa matau i le tua ma alo ese me le anga. O ta ofi mau pea foi e ia la na amio tonu. Sa e wha asoina u ia te ia i o wha o fua le malaya ia te ia. Ai petai. Ye apa atu lo ao. Ma e tango atu i o naivi mo na anu. Pena te le whaiwhai e ea i a te oi i o lavaluma. Na ue sei leo satani i luma o le li. Ma ni whaao o ia i opu le mai papala le anga. E ngata e iona alofi vai. E ngata ifo i lona tumuai. Mai e leo lana va i a te ia. I opu e ta ofi mau e pea i la wani tonu. Na whaiwhaia oe i le tua me o ti ai. Ia te le mai le tua e ala tātou whitau ma whalonga longa i upo ana whionga pa ia. Te me tuma watu pe i ate ialo na lava vi inga. Nei se i o le whapabau lava. E tele memonika. Tātou te maua mai tala o tus pa ia. E fui nei tala. Tala ia iopu le tala maasani. O le upu memonika o le whasamoina leo le upu meme. A meme acts as a unit for carrying cultural ideas, symbols, or
or practices that can be transmitted from one mind to another through writing, speech, gestures, and rituals. O le tele lava lao me Monica, e pese I o me masani e tātou. Ai o whai asi lewa e le I, awhea ne I ai, tosi ni I, pese I tue fufola le whala. Sa tauro, lisi lea me Monica, Maina pe tangata Kirisiano, so se tangata lava e asoa I le sa tauro, I elona winga wha me Monica le na e le fisilingia, tangata Kirisiano. Stoves for your five hour isina me Monica pe o lato sa tauro na o lo tau ave. E whawhangu mo whamanatu ia I lato lo lato wala o wina. Upenga o isina me Monica, whamaile li I le malo le tua o pe o le upenga, e lafo I le vai a toso mai e tele I o tangata ese o loka iai. Pe whapenale wingo, o me Monica e pese I whawhaingo fie o na malama ni mata upo se metaphor. E pe o ese o na whaongai nei le nei century, o na o iele winga le nae, e tamoke I lungo le internet. Memes are metaphors that go fast. So metaphors we're familiar with, but memes is this viral idea that carries with it a basic truth that gets picked up through the internet. Pe pau nao le eske senga, le leo mamoe, le sila na me Monica I tātou, whamaile li I oa o le leo mamoe le lei. O te loa mamoe I loa fu I mamoe au. Peo le winga le na o le me Monica, le tusi ala leo I opu. E pese I e whamai tātou ono sai e peo ono sai I opu. O a vea I la le ono sai e pese I o se me Monica. Ia e sila fia o me tātou e peo a vea le me Monica ma me o whai maulanga, pe o cliché-ish. Te whalau mawha mai I langa ele I tāpolo I opu. E whapenale wingo o me tutupu I me Monica, why this is the challenge with memes. It requires unpacking. It's this compact way of transmitting information across time virally through the internet rails. But it requires unpacking. You need to peel it so that it makes sense. Whapenala le me e tupu I le me Monica leo le ono sai. Awai pese I e whapena I le winga. E misi ai I tātou. Isi wingo I opu ese mai nei lo le ono sai. E whaonga telefo e pisinisi me Monica. E ta ue lato brands. Whate te ingo le se vai. E tusa le leia I le pau. Le whaonga ina, le material. Tusa le leia o na nonoa. E mawhaifo lava na manufacturer lava I saina I le shop lava e tasi. Ai atu e loa le me Monica le Swish Nike. Ia ele se fufata la tau le sneaker le na, e se lau se fufata la le tau le sneaker. O tau maua mai. But the problems with memes is that they're simplistic. They're reductionist. They reduce essential things to the ridiculous. Memes needed unpacking. Otherwise, they can convey the wrong message. They can convey less than optimal meaning for messages. Tell someone you love them, or send them a red heart, and without context, they may take it the wrong way. If we don't unpack it well, if we don't locate it in a context that makes sense, then these memes can be dangerous and hurt people.
Isi me monika le tato whalongo i ai le tala i ai Ioane le baptiso whamai o mātou o whanau o Abraham. Mātou o tangata Israel o umo na tofi. Ani a wha ale so o whamai ma whai lava e le atua. O na whanau mai ni suli o Abraham o mai maaia tō te savavali ai. Si o le whalawe lawe o na ua mamao ese le memonika ma le ano na mafua ai le memonika. O le mafuanga ua mamao tele suli toto ia o Abraham mai le whaavae na whaia ai le whenga Abraham ma le tua. So o le whautuanga la le whailamu o le whapeina e tātou le whaia. So se mea lava, so se me monika lava e te tau lava o na whesilingia i le taimi ma le taimi. We need to interrogate all the memes in your lives. Don't take it for granted, right? You have to examine these rails, let's say, that have given us meaning over the years, but may no longer work for us now. O mantua ina ele culture le atu melensia le Pasifika. E whioa ia tamaroloa malatu la au ai ave le venga mafua ina itina. O le tala whai mai a o iei manu ai le motu. O le tiute ma le nafa o le tane o le tuli o manu ai. La vea i mai ia tina ma tameta. So e whioa ia lana i tina ia ma venga mafa ma whafafa. Ia e whero rua ia tama loa ma le sianta mai la au. Ia mea o tupu, o leo to iese manu ai le atu melensia. O leo to iese urosa, po se talako, po se bea, po anime, masani o na. A whaina ele soifua o tina ma tameti, ma le ainga. Ia lai whai ia le masania. Tangata ia atu melensia, whioa ia malatu tamai la au. Ia tu le mafo le venga e tina. U whamtaleina le tala le nā langa e te tau lava o na tue fofola le fala i me monika nei. Tau na tue sa ili e tātou tū manga i whanua se iwa ai lava po o iese meaningfulness, e iese winga, pe iese ola. Tātou sa ili po whea ke nese mai e me ia. When did this start? Mena tau na whai e tātou. Tala tātou whaita wina. E whamai ala tātou me monika ono sai e yupu. Tātou whamalosi a whaitau e le ngata i whaitau lena tātou whaita wina e whaitau isi mata upu. Mua ma le mata upu i tua o yupu. No tātou i loa e lea o yupu e le na o le ono sai le mea tau a loa i yupu. Whamai wā latu nei ia Satani no wala aule tua e watu ia nganga. O na whai atu la ia o le tua. Tani o whesai ai. Mai Satani sena o whero rua i le rolangi. Na ewa aila o ono iu. Le anga lava le tangata ia whalau rola ia o isi uingo iu. Whamai tangata e saola na mio. Iopul tangata a mio tonu. Iopul tangata e matau ma fefe i le tua. Iopu e alo ese i mea leanga. O le mori mau lea le atua na whai a Satani. E winga i lana o ono iopu. E lo taua i ase ono sai. Job wasn't known for that. If we approach the Job story mnemonically, if we see Job and his patience as a meme and only a meme, unexamined, then we won't be able to see these other attributes of the person that God saw and God shared with Satan, during the interrogation. Maulea tua I winga ia Iopu. Tala le tua ia Satani. Na e whaao so suina uina i o whaao ia le malaia. Ia Iopu a lea e tu mau pe lava. Lona whatu tua.
Io e pese io le mena le tato whaitawina, so wa langa fwoi la isi manatu. Ai sea mena na alwe sa tani whatasi ma le tua, because le sea mim le no fwoi tato memonika. E tu ese tangata le anga ma tangata le lei. Ai tato wane a e io poe o a ia sa tani e pala au melo le tua e latu lo. So if you have this lens and you go into the story of Job, you will see this interesting dichotomy that even Satan and he who is evil acknowledges God. God allows the presence of Satan, right, amidst them. You know, tatu inolo fo ila io yuta se kara. Mal fa onga ina ele tuo yuta se kara. E fa lataro tatu oli. Ni te pena fa autana. So e manatu tato tangata leanga masatani e te tauna be ese. And that's a meme with tato talia. A tato wa aya ia ile. Ato anga malkinese o tala i tato ilola ia le fia pena. O le whamisinonga ia malami tono le mea tua. Tato wa ia tato te nuti fatasi. So this is one of those things that when you interrogate the meme, you will discover truth. You will see that evil exists concurrently with God's will. And that's why Jesus said, don't pull out the weeds when it's confused with the tares. Just let them grow together. During Judgment Day, we will cut them all off and then we'll separate at the end. But allow the evil to grow. And if we go a little bit deeper on that lesson, you'll discover that the evil is not there. But it's in our individual hearts. Because we too carry the seed of evil. And every day we're tempted to do evil or good. And that tension is a lot more important than between you and your enemy outside. So, ole manatu mo mo na Fili Laloulu. O wane ino nofo tato I me monika nei. A te tawana tato sa ili po ofea e mafua mai ai ne monika nei. Ofea o ia ili kenese. Ia ofea atu nei la ia. Le atua. God was proud of Job. O tala tama atu le atua ia satani. E winga ilana ono yopu. And ia fa satani. Mai ole pau. Ole mea la whaia yopu. Ole mea te tauna whaia yopu. Atu mai lawa ia te au se io tango io na iwi mauna ano. In other words, Satan was saying, Job is gaming the system. Si ala lava o na mi tonu yopu ya oe o na ele yo iei mala. Ala o na fia mamatau yopu ya te oe o na te pui ina. Ale temi lava ave ese ai ilo na manuia. Ia o na fai o leo yopu ya oe. Ia, ni whamera leo le tua ia na ia oe ia le lalolangi. O e te whaia mea na. Ia alu whai. O walawa ne e tango ilo na ola. Lisi lea mea, lisi lea o le ola mea le tua. As long as you're breathing, you should consider yourself fortunate. You should consider God to be on your side as long as you have life. And not just life as in breath, but life eternal, life possibility, that which grows like a living water. So for me la le tua ia satani, ia alwe e whaile mele na te whina ngalo iai. See, test lava le hypothesis le na pe sao, pe ala na mi o tonu yopu ia te au ona o leo te puipuia o ia. Ia alu ia satani, tato maua tala. Fashutia na uona, ungaoia na lafu, susunu ana fale.
mali liu ia lana whanau, e o lawa ilon tuhu. Me o la fwa i le fine, iopu e te sanga ta ofi e i le tua mana nami e tonu. Whai i le tua me e umai. Io o ano lava. O la mona lava e iopu iona iwi e el mele lo tupu. In fact, wa sa'i i le tua. O matui tele tinga iopu wa sa'i i le tua. Mo inana oto ele nati. Ku whaile nei me monika. Olona ono sa'i. Iwa e tufu ile ono sa'i o le tua ia. Wa tato whaitau isi mta upu nao le tusi ai opu mantala ia opu. Na tato i loala i o le whanga tua le altangata ma le tua. Whamai opu ia maa leia le aso na vala au mai e tau le lea o whanau le whawhine. O i opu lana tama. Walu lonto lua o whai i le tua. Mali liu lana whanau. Ta whearon te mau ai. E tu fo i opu i lona paku o papala. O le ato toro na malosi. Ua ngā oi e le taimi lona la le lei. Na sa'i lo lei le tua wai pa wala na me sa'i i tatou. Ia e sa'i i le tua, mai e le tua le tali mo iopu. Iopu, you think you have problems? Who do you think e whaosoa le la i le tai au? Fesa i ei temi na o creatina i le larai. Whalongo tu iopu i tawa le tua ona ia te ia leo o ia le nati lea le ono sai. Ono sai. Ia whamento e whamanuia le tua iopu, sautua wha, sautua lasi, sautua tele. Me umalava na ese iopu ma ofo ina atu ma le iloa e ia. O tue whatutumu e le tua. Ina ua mawalale me lea. Ina ua maua le miliu o le mauli o le tangata ma le mauli o le tua. A tātou mawawhawala tala ia iopu wha memonika. Ia, ngata e nā, ono sa e iopu. A alu oru fu tātou whai e langa o iopu ele e sana mō kesi. Pe o mea nai tutupu ia tātou, pe a tātou tū ma mau atu. A tātou o atu tutonu I memonika nei, ma tātou interrogate, spend some time with it. Tosi, whalau tele, tu I lunga, tu I lalo. Iona tātou I loa ai leo le upumonia le tu. Ia le lui mo I tātou. O feolo tātou tausi whatupu ai nei memonika. O feolo tātou tausi whatupu ai le ani o tonu le tua. Lisi tala lona lua na inai le tusweta waso ale usisi. O le tala lea whamai ua atu I tangata ma fesili I leli. E whaatanga ea o na whaatea I lauawa. E whaatanga ea o na tea whaatea o I lauawa. Ia pe ana masani e leli e tani le fesili. Whamai leli, ea le altala mose. Whamai ale tora. Na whatulo tangata whamai mose e whaatanga. A le fifiro lawe fufine, paul meo le whaio lau tusi, ave lo staulanga, ta una langi walu fine, na ave le e whatea le fine. Na whamai lola I o le tu, io le li, atono le memonika le mele na, tosi whatupu e o to. A na ala na whaia mose le tu la fondo le na, ona ua ma aao to ua. Ona ua ma aao to ua. So, o tausi whatupu e tangata Israelu le whanau a pero amo, le tu la fono le amo se ma whai ona whaatea le ama tangata. A ua ngalo ia la tau na whau le tangata o le tāne man whawhine mai le amatanga. Mon mena na whamanatu e le li. Me le li ite lo na whau le tangata ia whesoswani leisi.
Maina wale amatanga. O me vai ele tama, malosi etina. O me malosi etina, ia, vai tama. So na whapenale, mata isau le tua ina o fau le tangata, I lona whatusa na fau ina ia. Whengalenga le ai, ngalu le ai. Ia mele whai oto. Ia na le fifia o te mahu, ia na wawhate. Le o me tula fono e malu ai. Ia whemaile li, na whai ele, au ona o mose polo inga na ono le maa au to ua. A whaangala e tātou le metafor le nā po le memonika nā. Tātou I lola e tangata e maa alo na ua. O le ua mele. Ia, a maa ale ua le ele mawhaiona futi. Whamei, so se taimi lava e le mawhaiona fuli o e ma ewa ai I se isi me ese mene lore me masani e. Taune e mana tua tala le ale li. Whamei ua maa alo ua. Ai lore me nana fina ngalo e le tua. Anyway, le lui mo tātou, I aua lava ne o tātou tausi whatupua me monika nei. O le ale winga o le tala na, e le se ola. O le mea o masani e tātou, mai o tātou tua a le oti ai. E lo I se fia tupu mai ai. E pe o le winga le nā, o le whetalenga le li. I aua lava ne o tātou whewhewe, e whesiringia me monika nei. Na whaia o tātou li o Iesu, lua whetau samataru ai. Na I ua ilo na soifua. Tau whaia tātou. Aisea, awa ale whaia tātou ona le ato o toa la ia, o la mea tonu o le tua ia tātou. The last point I wanted to make, memes are meant to be interrogated. If you're receiving this message on a device somewhere later on in the week, you have to receive that you're being mnemonically manipulated by the memes of the world. Why? Because this is a random video, one of millions and millions of stuff that's out there. And there will come a time when artificial intelligence kicks in where you will get this thing as a meme. So part of your exercise is to interrogate the memes. Get a little closer to the fire. Ask the questions. And then actually wait for the answer, as if you really want to know. When you do that, not just with this broadcast, but with your entire life, then somehow God's Spirit will meet you. Ia o la whamata mai I upu. O lo te talo I oa nei folo mole I tātou ngā ruenga o le nei tausanga wa amata. O fui nei o tātou woane I me pese I masani ai o na whao ngāla I o la au I o masani ai. Mela tauna e vai le upu. Change your words and change your life. Ile mawhai o na whao ngā upu masani ai and you expect a different result. You can't do that. And you should not treat memes, because memes are these compact truths that require interrogation. Ia. O le teimi neo la tātou whaasanga I whamantunga o te wala watu le nganga whaaloalo mo te akono o sauni mo le nei sakarameta. Ia su mai matala mai a ao. Tātou lipo ina le whamunianga le tua le tātou kalesia. Ia mese tangata kirisiano le lulangi ao ao. Pe lesi le me monika e whamanatu pēla kirisiano mo tātou le kalesia protesano e whatasi le masina o na whaila tātou sakarameta lea e mo isi whatutuanga e whaila vai asa uma.
Ira manatu te ta'i o le tātou whatutuanga, lima salau tau sanga taruai. O lava whatasi masina. Nei oa nei tau si whatupua e peo nei ai e le kalesia mua le nei sakarameta. Ia whaari fō mai le masina ma le masina. O lo te talo ia tātou I nei. Let's interrogate this meme so it gives us life, prosperity, and peace. O pune o le nei sakarameta pe o tātou maua mai le apostolo Paulo. Mai Paulo te le I ai. Au le loa pōna whalata ina ai le li o Iesu. Ni e tango e le areto o tofi tofi. Tu nati ona so o ma whape atu o tino le nei o tofi tofi masui o to. O to whaia nei me ma whamantunga I atea o Iesu umatu te aia. Mai poro e whape fo I le ipu ina umona lato ai o si tio lato luma ma whape atu. O le ipu le nei o le whenga inga fō le o toto. I o to whaia nei me ma whamantunga I atea. Iesu umatu te whenua. O wā o so umatu te ai le nei a reto ma whenu le nei ipu. Tō te whaai loa atu ai le maliu o le li I se I toia whiu mai o ia. One of the biggest memes that saddled people before the sacrament was that death is the most atrocious thing, the worst thing that could ever happen to you. And now with this, it isn't. O le tu e manu malo le tu mamau o le fusi tui o le oti. E oti a tangata uma. Ia tangata e oti whale ngana. E le sin name ma te utia. O le umore, baru se furu, iwa se furu, se lau tau sanga o I nei larulangi. E le umaua e ia le ola. Mai Paulo na mua la lato whaftai, me leu te wala awa tuai whaaloalo, te akono I a Penelope Lalulu. Se alanga al tātou whaftai, mo le areto ma le waina. O mātou si o mia le laulau nei tama. O le whailongo lo la o ai. O lo o iai nei ele meni. O mātou saunia. O le areto, o le waina. O le whailonga o lo tino na mamomo I lunga le sātauro. Na whamalingi ina fo I lo toto. O na o le tongi o la ina o angasala I mātou lo whanau. Mātou te whawhatai o na le nei sakala meta. O le whamanatunga. E whamanatu mai e pēi o mātou tangata. Lo mātou le ato toa. A le mātou whaafetai le atua, I lo walofa ma loanga le le ia I mātou. Wa awina mai ai lava lo walo e to atasi o Yesu Keriso. E maliu ma whaalava au. Tanu mielo na tino ma toi tū manu malo. Le nei wa mātou sa o loto ai le ali ie. E langona lava lo mātou whaatau waa. A o le mātou whaafetai le lava upu, e whaafo I ai, lo walofa tu noa I ai mātou. Ia mātou a ai, ma mātou wheinu, ma mātou mana tua pea, lo walofa I ai mātou. Le nāle mātou tatala la atu lo lava suafa Yesu. Amen. Le lava pōna tātou whaalata I nai le li o Iesu. Ni e tango I le areto. O whaftai e peona womon tātou whaftai. Tofi lea matu inatu yo na so o mawhape atu. Tino le nei o tofi masui o to. I o to whaial ne mea mawhamantunga I a te au I a so umatu te ai. O I whape foi le pui na umana lato ai usi tio lato luma ma whape atu le pule nei o le whengenga fō le loko toto I o tō whaia ne mea ma whamantunga I a te au I a so umato te whenua la whape
nā whai tātou whaia. Tūlai tia. A maua role a reto ta lia loa. Tau o ina le ipu whatani se o tātou te lia whatasi. Tātou te talo pēr.
O mātou whaia pēr nei masani le masina ma le masina. O mātou titalo le li ie. Ia pa u fōu le o onga. O le nei lau ia I mātou le nei masina ma le amatanga le nei tausanga. A o atili mai ia I mātou e moi. Whaolaina I mātou I le whatutua. Ia o le whatutua e au noa mangaruenga. O se whatutua mate lea. Le mātou titalo le li ie whaolo mai lo mātou whatutua. Whatupula ia lo mātou ngā lulue I lau fio ma toa anga I lau ngā luenga. Ni olai nisi I mātou. We thank you for the memes of our lives, including this meme, that we are saved by grace and not by works, lest we boast. Remind us as we interrogate the memes, we'll discover this truth, that it's grace that saved us. Jesus lost his life in providing this table for our salvation. And may we have the boldness to live our lives accordingly. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Al tatou whai ura nei sauninga al bese o sauni ala o bese.
Tela tu whaftai tātou whi pese mana ia tō number muli nā. O vi inga e I le tua e sawi a wala ese. O tātou wata iti pei a le sau me tātou tu spese le se pese pa ia nā pese. E fitu e tonu ama le message o le nei aso. Sa ili me monika nae pese I le pule ero tātou suifunga le ola. Ona fisiringia lea me interrogate ma tosi ni mtu fola I le fala ma si ai po fio I le fina halo le tua. Afa pelo I se ola ona tau na fisiringia pe se a pelo tau e tātou la foi. Afa tai lava mo pese le mo muli. Te lo profeto te maua mai ai lo manatu na watu le nganga pa ia tātou. Se mo nuia pelo to na wenga lo fai le sa ma le sa. Let us pray. We've come to the end of our worship and the message is clear. We're surrounded by memes that have not been interrogated. And so it is our final prayer that when we go out into the world surrounded by these mnemonics, that we are given the boldness and the courage to interrogate them so it continues to give life. Because that is your will. O mātou oi le si ui o le nei tāpo inga. O mātou whamna tuina fui māwaenga ne māwaiai ma le aupa ia. No mona lo mātou mālosi. O le mātou tatalo I papa veloa le nei māsina. A whenga iai mātou ma whea uwhaitele ma whea uwhaitei tutasi. A mese fui o mātou tiute tutono lau e kālesia. Ui ai tangata, I ai lau o fio. Fai ma awala e ta wao ngā ina ilo mātou ngā lue. Wala mātou tu ua. Tu mo mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tu o te maa. Me maaftanga le motusia malo wa ngā ngapa ia. Lunga le o lau whanau le lalolangi a wao. Nei se yo i le whakawau.